amukela aka Gui channel leyi nga xiyimo xa le hansi kambe yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla leswi wa swin'wanyana lava ku mi tisela swona namuntlha lava ku ya vulavula hi ti-manager ta ka Gaza. Kahle first all, is it necessary ku artist yi va na manager na? Because loko ni hetelela se ni langutisa, it seems like ti-manager leti nga kona ka Gaza ti hetelela ti misleader ti-artist. So xivangelo xa kona I think i ku va ti-artist masiku lamawani ti lava manejara hi ku ya kumbe hi ku va ti kha ti vona ku munhu loyi i relevant ku fika kwini, but ti nga cheki potential ya munhu hi waloye. Hi leswiwa hi mina loyi a hi ngo ni na tona ti-qualities ta ku ni va manager, but for the sake ya ku I'm not relevant munhu a nga ni lavi ku ni n'wi manager. So and then a ya lava munhu la nga relevant hi swin'wanyana swa yena, and then fika n'wi kombela ku a va manager. So when times goes on swi hetelela swi endla ku hetelela ku fika ku va na ti-error ka management yo yaleyo. So hi leswi ni nga ku fika ni swi realize swi nga ku humeleleni ka ti-artist ta ka Gaza, because ni nga mi nyika example hi Xamakhombo before lekere a hi nga n'wi tivi, kumbe maybe u tiviwa kwele ka le ka Ndindani, but a hi nga n'wi tivi. Some of his songs a hi ti tiva but hi nga swi tivi ku i tinghoma ta mani. So but after se a fika a va na lekere hi fika se hi laha hi nga sungula ku n'wi recognize swi tiva ku damani va ri i Xamakhombo or something. So ku va na manejara leyi yi nga relevant swa phusha, because hi hetelela hi ku tivini ene swi hetelela swi ku fika ka level leyi nga henhla. But loko nkarhi wu ya ku famba fika kuma ku hetelela ku va na ti-error kwalano. So I think lexi vanhu va fanele va xi lavaka i ku kombela ku promotiwa kumbe ku promotiwa, then ivi va lava manejara munhu loyi a nga na potential kumbe va tiyimela vohi voxe ivi va va na munhu loyi a va promotaka. Because swilo leswi vanhu lava va kha va swi endla a hi ku manager ku promota. So a va fanele va lava munhu a nga ta va promota ku va relevant, and then ku va na munhu a nga ta va manager. Because swi hetelela like okay ni nga mi nyika example hi manager ya Papa RhuLani. Daman a xi relevant hi sungule ku xi tiva kwala ka management ya leya Papa RhuLani. So but na yena a nga na ti-qualities ta ku manager, because futhi a ni nge xi hlayi ku manejara lexi xo va fake friend kumbe bad influence ka Papa RhuLani. Because ku na leswi hi nge vuli ku hi leswi wa swi kombisa ku u n'wi manager, like ku khapa munhu gigini hi nge ze ku hi mhaka ku u n'wi manager, ku va i helekete munhu gigini. Lava kahlekahle vo va ti-friends to advise-ana swilo swa wrong. Because loko a ku ri manager ya straight ni nga mi nyika example hi le ka SABC leyi a ve kona, like a nga ta famba na munhu kumbe a nga ta famba na artist leyi nga mbala ti-strap like push in ka SABC amboyini. Like loko u ri manejara u manager na like personal life ya munhu mara ku nga ri ngopfu. Sweswo swo ni ku byela ku info hina phela we are brand and hi fanele hi respectiwa. So na hina hi fanele hi respecta vanhu, and then hi fanele hi mbala so at least swi fika swi khomeka nyana. So but i nge tsakisi ku famba na munhu ka SABC ambala ti-strap mi khomela ti-savannah, and then at the end of the day i ta ku o ni tsandza kumbe a dakwini njhani. Ntirho wa wena loko i manager wu va ku ri wihi loko wa tsandzeka? Why mi nga nyiki vanhu opportunity lava va nga ta swi kota ku manager munhu hi ndlela yaleyo? Because one thing lexi ni nga xi realize hi Papa RhuLani i ku swilo swo tala na loko ku huma video, Papa RhuLani va hava foni yo teka video, and video to tala ku va ku teka munhu loyi a nga next to yena Papa RhuLani, ene hi minkarhi yo tala ku va ku ri manejara. So hi yena manejara a pfumelela Papa RhuLani a vula swilo swa bad a ta swi publish, and then
and at the end of the day ata ku ondzana. So I think the manager a ti le ku tirheni hi ndlela yo yaleyo. La I'm not example maka a Papa RhuLani, but not meaning ku ri vanhu artist hinkwato the way like artist yin'wana yin'wana ku na swihoxo swa yona. Vo fana na xa Makhombo dama xi ta ze xi hi borha because like xi tshama xi kha xi humesa ene yena a nga n'wi blame, hi ta blame manager, and ku va manager it doesn't mean ku ri i fanele accepta ti-invitation hinkwato leti taku just ku ri brand ya wena ta kota ku kula. No, a hi ti-collaboration hinkwato leti munhu a fanele a accept. Swi tele ngopfu ti-collaboration leti a nga ti endla so far xa Makhombo. Loko va Gondi Boy hi yena, va Manimani hi yena, va Manimani hi yena, like ka ha ri hava artist leyi nga ta ba hit sweswi without xa Makhombo the way leswi swi endlisaka swona. So but xa Makhombo yo hetelela a ve kwini, and remember ku xa Makhombo i ve relevant hi mhaka lekere. So a nga karhi a have ka a maninginingini just because wa ha ri na lekere, and then loko u tshuka ku ve na ku hambana na lekere swa endleka xa Makhombo hi nga n'wi twi the way leswi situation yi nga yimisa xiswona, because damani i xi ni kwini lekere. Xin'wana na xin'wana lexi xi khumbaka xi va xi katekile, but hi fanele hi cheka na ku na ku swilo leswi va swi nga helela. Loko u cheka lekere emasunguleni a dume ka TikTok, under content ya yena ka TikTok, then yi fika laha yi fika ku yi helela yi va makumu, then a cinca hi ku tirhisa mihleketo a nga hetelelanga a twala, then a cinca se andla swa ku DJ a host ti-event. So what if na sweswiwa swa manager bya yena na lekere na xa Makhombo, what if xa Makhombo a hetelela a nga ri relevant hi ndlela yona yaleyo, like xa Makhombo ta helela kwini? I ncini lexi va nga ku xi planeni ku keep up brand ya vona ku yi va strong? I don't think like xi kona, because laha ku managiwa timali to va kha va rhambiwa ku tigigini, like leswi swo budgetiwa, I don't think like swi kona laha ku va ku managiweni ka ti-inani. And then ku na swilo swo tala leswi munhu a faneleke a swi tekela enhlokweni. Remember music u tala ku va u ri wa xinkarhanyana xintsongo, like u ngo predict. So swi kahle ku loko u kume opportunity i tirhisa wise, and then i nga swi possible ku i nga swi endla swi swi va career ya munhu. Ni nga mi nyika example vanhu vo fana va Dr. Thomas Chauke, sukusela khale hi kule hi kha hi tiva Dr. Thomas Chauke na namuntlha na sweswi hi swona swi va ngheniselaku mali. So swi possible na le ka ti-artist letin'wana ti nga kona, but if management yo tirha ntirho wa yona wu manager, xana loko tigigi ti nga ri kona wa negotiate na communicate na ti-event organizers va negotiate na, kumbe ku va sweswi mhaka yo yi le ka high demand then ku managiwa swilo leswiya na timali letiya na? So i swilo leswi ti-managers ta ka Gaza ti fanele ku ti swi tekela enhlokweni, otherwise va ta hetelela ku nga vangi na mbuyelo wo khomeka, like artist va ta hetelela ti va ti wina. Ni nga mi nyika example vanhu vo fana va DJ Mfundisi. I kwihi DJ Mfundisi? A hi swi tshami n'wi twa, na loko va rhambiwile ko va sweswiyani vhele, but a nga ha ri relevant hi ndlela yo yeleyo. And xin'wana lexi va fanele va ti dyondzisa ku nyika chance risimu kumbe whatever, kumbe EP leyi va ku endla. Loko endla EP sweswi a yi nyiki chance yi endla mali for nkarhi wo leha, a plan swin'wanyana a nga endla but a ti khipha just ku ri loko se swi ta heleriwa leswiya, then a humesa leswi swin'wana swi kota ku n'wi push. Fana na ni nga mi nyika example hi Avuxeni Xigazeni. Avuxeni Xigazeni yi endle mali yin'wana yo tala ngopfu yi ri one a ti-eventini a ku rhambiwa Papa RhuLani hi mhaka Avuxeni Xigazeni. Then loko se a ta swi twa ku se karhele se khale se then se ku humesiwa leti a ni nga ti hlayi letiya tin'wanyana a vo nkoka, then se ku huma ndlhozi ra mina swi va se swi n'wi push-nyana for nkarhi wo leha. So what about xa Makhombo? Like artist yin'wana na yin'wana yi na yena,
na yena I busy ku humeseni like hetelela swi nga yi tekeni swi nga vi na attention na swona like to hlamala ku track ya moya va ku byela xa makhombo a hi leswa swo loko va ku artist ya humesa and then yi va ready ku ya hela ku twa ni ku na chance yo hi expecta sweswo like boom wo twa ku single yi humile or whatever xi humile and then hi leswi ti-manager ti fanelaka ti swi tekela nhlokweni ngopfu na sweswo xin'wanyana i ti-artist ti fanele ti va aware ti va not ku va aware like ti fanele ti tlhariha kahle ni ku laveka rito ra xilungu ro ni vula rona mara ri le ku teni ti fanele ti tlhariha hi ti-management leti ti va ku ti ri ka tona ni nga mi nyika example vanhu vo fana na va ni le ka Khalanga production I feel like Khalanga production yi le ku useni ka ti-artist letiya because va ta ku byela ku letiwa ti-track ti wela ka Khalanga letiwani I ta wena and this is the reason leyi nga ndaku Gab marimba suka Khalanga production I ku va a humese hit kumbe a prepare hit ya a mahelele then va swi vona kumbe va swi hleketa ku track leyi yi ta hetelela yi ve hit then va ku a yi wile ka Khalanga production and yese a byele ku ya yena so I think na va ra mali xika Maswangani n'wamaswangani I fanele a va active and then a swi tekela nhlokweni a prepare ku tiyimela na yexe because I ta hetelela a va a dyeliwe nkarhi wun'wanyana and I na nyiko yikulukumba swinene so kahle ku manager a swi bohi swi ngo ku pfuna vhele ku ri I nga stress wena about the gig ku manager ti-gig ta wena na ku manager maka transport na vacini na yini but as much as I swi kota I nga ti endlela wexe than ku yuziwa kumbe ku dyeriwa nkarhi hi ti-manager leti nga ri ku manageni hi ndlela ya right a ni tivi mi ta faka mavonelo ma n'wina kwalano hi twa ku ri n'wina mi swi vonisa ku yini hi leswi a ni zama ku hi discussa swona hi timhaka ta ti-manager leti nga kona la ka Gaza loko a mi subscribe kombela mi subscribe guys leswaku channel leyi yi kota ku kula yi kula yi ya mahlweni vona ni wo sungula mara hi mi tisela quality ya njhani so ma swi vona loko yi ya yi kula like hi ta investa ngopfu ka channel leyiwani ku na papila leri nga ku siku letini hi kombela ku ti-donation hi le ku laveni ka ti-equipment ku kurisa channel ya hina hi le ku laveni lens leyi hi xuta ku la yi fini yi pfa yi lose focus until loko mi swi tekela nhlokweni hi le ku laveni ka ile ya swintshwa hi le ku laveka mic ni teka hi mic ya camera leyi hi tekaka so ku laveka mic leyi nga ta ka yi nga teki background sound yi teka mina nga ku vulavuleni ntsena because xivona xa hina I xikulukumba swinene a hi la ku rikhodela ndlwini ntsena hi la ku huma hi ya lomuya na lomuya hi ya rikhodela kona loko mi ri na ma-business you are free to text me ka 0781074477 mi ni sendela advertisement then before video yi tlanga hi ta hamba hi mi hoxela advert ya n'wina leswaku vanhu va yi vona ku nga va ku ri ku xavisa misisi whatever business rin'wana na rin'wanyana mi amukelekini ku hetisela clip ya kona a yi vi less than 30 second loko yo va yi lehini yi va 30 second mi tisela yona yi tlanga vanhu va kota ku swi vona a yi kula ngopfu but I think vambirhi lava va nga ri ti business ra wena va nga ri tiva la ka channel leyi sweswo mahala a hi lavi nchumu just ku ri Gaza yi va yi kha yi kula mi tshembi byela na vanhu ma subscribe inkomu